STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho pa. Early in the morning. Oras, 5 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Ipapanungtal tayo sa programa na Early in the Morning. Kantabay tayo ada technical side si Engineer Jael Franz Kayabyab. Sa amigo yo, your one and only. Early in the morning. Mayamyam, malurum, mauran, yakabwasan at balang sinansakay pinablin na dumaringal. Oila kumon, wala kayod maong yakipapasan. Ang gamanuntan say panaon tayo natan at sinsyanin na mauran. Pero may salamat tayo ta Kimalmada si Bagyon si Luis. Salamat tayo ta ang gapoy untan niya maksila dagem. At alabat balat wala lamat. Sunto tumbok ya Bagyo ang gamanuntan makaiwas iniwas dala niya tira unto so bansa tayo pero apektado tini si siya nayarin na higop nayarin na ilupto o nayarin na alatuni may
Dagem tan oran nya ulan ni ja bansa tayon Pilipinas. Basta sa importante mandasal tayo. Importante tan. No manisya kayo at sararatay dasal. Yaman ang isalbad si katayuratan. O sikiran na barangay officials. Nanliliber kila saratay kabarangayan nyo. Ya ninangnang so sitwasyon na barangay umambilang wala ratan iray asalanta, wala rabil bilang iraramay underwater ni sarayan na kaplusan so kaabungan da, manlilimas nira, laut-laad sararatay, walad alaksab iran na pasen, low-lying areas, kaya singara walad Limasawa Island, talimas laran limas na danom. Asikasyo, atasay leptospirosis, delikado tan dengue, delikado raratan niya klasin sakit. Natanyo ipanungnang, barangay officials. So talagang serbisyo ada saratay konstituensyo ada barangay. Ang gamanuntan, wala so proponi bill ya ikumtang o dino ipospon lalamat so barangay elections ada bulan na Nobyembre taon 2028. Atan niya bill panukala ng Congressman Nagarin Ortiga Tansi Gaza. Gabay datan improponida at ati gagimira ada Kongreso. Kaya ipostpone so barangay elections lalamat no 2028 at bulan na Nobyembre. Agay latan ay. Ando ko ilaw overstaying la irarayay barangay officials tayo. Parad sara may marakap so gagawin da marakap so serbisyo da okay lang bungat iraratan pero no parad sara may paninegosyo ang dalabat so barangay pangkwakwarta ang dalabat so barangay yan tayo na ang kapumot so nanunang nyo ya progreso ang gapoy umpapaway nanunang nangyuran proyekto ada kabarangayan nyo ya araratan at marutarutak so barangayo ang gaman untan ang kakabalog so income ya unsasabi ada barangayo at agyunanungnang iraratan ya malaknaban iran serbisyo ay manunot kila manunot kila. No ang gapoy nanunang nyo ya una alagay iran proyekto karapasyo. No ang gapoy na karapasyo ibuto yun ipatugyo lay ulo yo At wala reuntan. Ya kabyangan nasaray barangay. Ya ang gapo so nanunang da ya progreso at barangay da pero akin manatalo iraratan sa opisyal da abayag laratan sakay dekada la masulok o mantaluran dekada lara say barangay da mansisin siya ni ya stagnan ang gapong balot sa progreso. Pero manatalo. Manatalo paano tumutoy. Ustumot lante. Husto ang panag-ampupo sararamay flying voters to niya. Kanyan manatalo na. Hatalo at mismong loob na barangay, pero analo at paway.
Walatan. Kanyan, paano to? Yan nasalatan eh. Unsublay lamot, pamilya to lamot. Kanyan manunot kilan maong. Neno, natuloy sa barangay eleksyon no Nobyembre 2, sa sayang taon, magmaliwlay 4 taon so termino na saray barangay SKN barangay official siya nabutusan. 4 years la. Naipanalo yung uralamat. Ando kay latan. So 4 taon. Nang nangantayo na antoy pagmaliwantutan ya bill. Ya impasa. Anan Congressman Garin Ortega tan si Daza. Arom nira ya impormasyon na balita da saya na programa tayo. Tayo no niyan na mamauran mas dakdakil sunanang nang mo ya basura. Aliwalabat ya jad kabaranggayan. Kasi tayo la mas doble, doble sa volume na sa basura natin. Asyan mo't iraratay garbage sa kolektor. Ambulat so basura kupunda natin at sarayang pangkanawnawa. Wala rin scheduled garbage collection at kada barangay. Kanyan na nang nyo. Abumbunton lalamot so basura at saratay kanto-kanto. Lalo sara may temporary MRF dara niya at nadudulap o low-lying areas kaskasyan iray garbage sa kolektor. Kanyan tulungan timot iraratan nung wala rin panangasi yumot ditan dantira ng gano sararamay pammerenda da. Or araratay gadget da. Maya-may laray mangipapawit na saray greetings. Palulugayan iray barangay Kagawad. Naani nitan. Manu umpisa tinilang bungat. Mani intro tinilang bungat. Kumusta latan ada barangay Mayumbo. Amay palasor iskinita ditan. Wala may impose da si katayo ipapason ditan ada barangay Mayumbo. So antoy ngaran nasata na iskinita oja. Duyan iskinita ditan Bilya Kakayat. Bilya Kakayat barangay Mayumbo. Underwater. So dalanda ditan. Ganyan abayag mutlaya actually problema da nan intagay datay kalsada at Mayumbo tan na Perez Boulevard at maslaron immalarum aditanya area. O kaskasay aw-awoy tan kipapasin damat iraratay residentes ditan paluob at Bilya Kakayat.
water world kuan. I'm forward daw at si katayutan. Kaya rin na ikimupaya engineer, ipanungnang mo ad camera tayo tapiano agapiga nalingaw to my vlogger ya politiko. May political umala in forward ko admin. May vlogger ya politicians baka nanang to at naaksyoranda. Itay babagaran na problema tan ad sityo kakayat. Ano wala ni re arom ya problema yo ad saratay dala nyo arom iran sityos. Arom iraya pasen nyo ad kabarangayan nyo. Saragyuratan ya ipasabi ad si katayo. Tapi ano natawag imano tayo iray department concern or agencies concern yaon aksyon ada sararatan ya perennial problem kumbaga Jurassic latan abayag laratan ya neglected iran na kabaranggayan ya agna na asikaso. Okay la, ready la engineer. May picture, ya forward ko da kipapasan na sityo kakayat. Dagdakal ni pandan na sityo, sunayarin na ipasabi, ya concern. Laulatan da paula da sararatay Ditan ad Arellano, diman ad hawagan tayo ya. Sunrise Subdivision. Sa kipapasan damot dita. Sityo di pa la. Amal lamay kipapasan datan ad sityo kakayat ad barangay Mayumbo. At may palasor ad samay kanto na Perez Boulevard tan going to Mayumbo. Nan kalabyan talagan anong nang tayo untalan underwater iran na dalan jarad kalkalsada going to Kalasyaw malapulatan kalasur mo da sa tay kanto na Mayumbo Perez Boulevard dire-dire sulatan ya anggaman on sabi at samay barangay na Bakayaw going to Kalasyaw. Sa baloy na Kalasyaw at dati-rati talagang araraya so alarm ano man bilang araratan at nasasabian na say unyarang kalamidad. Pero lapod masakbay, ya ginawan na pandreds, panbakho da saratay kailugan, lautla da satay Parungking River. Medyo plus so agos na danom. May volume of water ya supposed to be walad kalsada, bimatik ad ilog iraratan. May absorbing capacity na bitlan ilog ang gamanuntan, agamanunong itan, at akatulong niya balag. Sa problema balat, wala ramay tatawagan tayon backflow. Tanggano ng dredge ka, at interon kailugan at barangay mo, no samay kaabay mo, ya balay, syudad, at agto ginawa, pandreds, agto intuloy iman, sa danom umpawil at sika mambakplo lamlamang. Sikatutan maipapaliwawa ng engineer Rodolfo Dion. Marakep kwanto so ginawa ya pandreds, bakho
pangkutkot ada sararatay kailugan jad bali na kalasyaw kanto, pero aliwan 100% ya aya at agla na danom o agara na dulap. Say makasangag ya rason kwanto no sara may neighboring municipalities and cities at agdamot ginawa iman so ginawa na bali na kalasyaw say danom walay tendensiya mambakplo umpawil met lamlamang at samay baloy o dino jadda ilog ya unlip pamot lamlamang ya unla at saray karkarsada tan kaabungan. Yasi nga samay agawa lalamat karuman. Pero aman aliwan na danom ya malapo kumon ad bali na kalasyaw taumpulagla kumon ad Kalmay, Pantala River, araraman balat so other river tributaries tayo dya da syudad na Dagupan, ya singa ditan Bakayaw, ditan Bakayaw, lautla ditan Sitio Patalan, kumusta kilad tan? Bakayaw Sur, Sitio Patalan. Nang ninyo, jalabatla da City Hall. Jad City Hall, sa opisina na Register of Deeds. Ta siyempre, intagay so kalsada sa may Obilianos Street. Intagay so kalsada da bautan na satay sangguni ang panglungsod building tan sa may Magic Department Store. May bautan tutan, intagay da so kalsada. Intagay da mo't so kalsada, ja Samora. Intagay, at ate gagimira so kalsada mo't o di mag-flooring, mag-parking na sa isang guni ang panglungsod, kanyan nalner. Nalner so opisina na Register of Deeds, Danom Karuman. Kasi nga sa tay, nunanang ninyo sa simbaan na St. John Cathedral, Timagay so kalsada at Burgos, intagay so kalsada, diman going to Rivera, Tagay. Tagay may kalsada at Hobilianos. Diba? May aba ng bautan na simbaan tan na plaza. So, sa Danom, may kalsada ada Bonifacio at Tagay, paulag kareunan, sa Danom atipon ada Burgos Street, ya umbatik at simbaan, tan umbatik at sararamay building, ditan, hararamay establishments ditan at Burgos Street. Kanyan, walay high tide, walay unya, rainy season, say manunaan niya apektado ditan ya area as well as Mayumbo, Karanglaan going to Kalasyaw. Ang gamanuntan, ginawala, manggagawa na pulaing. So, St. John na Cathedral, manggagawa na sa may septic tank to. Yati po nun to'y danom, santo na lamang na ani ibuga iraratan. Pero, agamanunong irarama na tati gagimira. Untan tuwat so gagawaan, diman Arellano, diman Kawalaay Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, manggagawara natan na sa may water impounding diman. Yati po nun so danom, ang kutkut ira, tapiano aga nadulap so simbaan, kaskasyan balot iraramay manaayam at subdivision. Yan nasasabi na danom. Lautlad sa may marakip kumonya, may Alimango restaurant, yag mo ilan na asikaso at sarayang kaplusan, nanang nyo, underwater itan. Kanyan, untaboy mo at iraratan niya danom, diman, at bunag na satay Robert, tuman niya, eskwilaan, diman, at walay patalinghod compound, ya ang galaman, umpaway, ditan, at Sunrise Subdivision, ya umbatik, diman, sa
Doña Victoria Q. Sarati area yanggad sama iskwilaan umbatik diman at sitio Guam Pantal Norte Pantal. Sakini manaya ya obserbasyon tayon mangi iter na sararate untan ira ya pakakadulap ang gano ang gaman untan ang gapoy uran. High tide. Araraya sukatanggalan aray fish pan ya inabandon dalag dala asikason abuyak la agay-gayla namin supilapil daratan sa ikakarga dalaba la net net tapiano gaumbulos iraramay similya fingerlings wanto kamaladtan niya produkton ibulusdad fish pan pero sa danom umbabatik unluloob ed kaabungan tuntan so sitwasyon maong labatan niya na i-discuss tayo at pakatulong tayo at sa may vlogger, ya politiko, ya manaanap na anto kamanlaratan ya nayarin na pang grand standingan to o dino pandural to at saramay kalaban to at politika. O kanya naman, impaway tayo tayo sityo kakayat tapi ano nanungnung nasa may political may vlogger ya politician at naaksyonan tutan. Pero gapudya mo. Ang gapudya mo ta sanaloy sa una akto. Nakarto kasi. 28 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Gano ako na sa glawilarayay mantitix ada si katayo ya mang papalugay maganulang bungat at bitlaon tayo raraya si Leto Operanya Leto Operanya ditan ada Karael kumusta kipapasan yutan ada Karael aray Oviedo family Jeric Oviedo and family si Kagawad Dagi Pachico, si Aida Villamor, si Kapitana Velasquez, maabig ya kabuasan si kayo namin ditan, antoy kipapasin nyo natan ditan ad Barangay Karael, Lautla, noon talan high tide, talon niya yung mamauran at sakikimot at saray barangay, ya apektado na dulap. Si Don Ramon Bautista, ya asakbay ya nan mangilulugay da sayan programa tayo anirayay arom ya texters and si Boboy Kokya, si Sergeant Esteves, si Ryan Andaya. And belated happy birthday manaya kenan former barangay Captain Lilia Yazar na barangay Pantal. Si Paeng Daroy, good morning. Araya may texters na anilara may viewers. 30 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Wajanire pakabat malalapod saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where
every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. 35 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panang ipatuloy na programa tayo Early in the Morning. O, ipapasabi na mo dyan. Aditang kuno at Rizal Extension. Ditan at Rizal Extension. Paunla at St. Terry's Road. Underwater lalamot kuno iray kalsada tan unloobla at saray kaabungan da. Bayaglata na. Pero jadda sa antag ginapuan dalay construction ditan. Aki agdani sumpalunoy
kailangan talalamot amon patawag su imano na Secretary Vince Dizon tapiano unladya syudad ti Lalangulan nang iraratay wadtan iraya abayag laran na klase na proyekto ya abandon laratan. Kumbaga, sa islipits na saray contractors. Pinili, iray lalaundaran lugar, ya aya at mambijura, panangnangdan, ang turaratay gagawin ang turaratay programa da. Tapi ano na ipanangnang mat, ya talagang makuli-kulira. Ya nanangan niya amin, anapun, iraratay watan iran na malaknaban na problema ya dan na untalan na ma-plus siya solusyon. Tapi ang kuwan, ni eleksyon la, eleksyon la, kanyan. Watan la, iraratan ya tawag ang tiran aggrandizement. Political aggrandizement, ang grandstanding ya tatawagan tayo. O singasaya so apalabas ya o dimmalan ya bagyo o wala ni hanggat sarayang kapresan patuloy nitan at wala lamon sun sabi ya balon na bagyo tan patuloy ni siya so panag-uran to niya siya para so apektado aliwalabat ya ararayay manag tricycle manag baluto kargador araramay hand to mouth ya kakaalmo pambilay aliwan si karalabat iraraya so talagan apektado say malaknaban niya apektado arayay dumaralos tan sararaya so sumisigay maabig ya kabuasan manaya kinan na barangay kapitan Justin Espino na barangay poblasyon is Bautista Pangasinan. Nangruna kada kayo amin apo dita umili iti 5 distrito, 3 distrito. Kaya dita 6 district nga dagiti taltalunan nyo apo, dagiti Mannalon. Dagiti taltalunan nyo nagado ti problema. Problema daytoy pakalayusyo, bagyo, at dapay dagiti nagadong nga klaseng problema nga dumdumteng kada tayo nya. Arayan natan sa apektado. Sarayay sumisigay agara makalaot, agara makaulad dayat ta bagyo. Apektado timot natan ya ang kapumat, so nasaliw tayon sira. Di ba? Antayo, kailangan tayon talaga tayo sira. Importante mat so protina na laman. Aliwan puro karni mo't yalanang. Kailangan tayo tayo sira. Pero, ag tayo makasaliw. Lapulantid, agara akalaot, iraraya so sumisigay. In the same manner, araya so fishpen and fishpan operators, siyempre, walay forced harvest. Tabaka, iyanurda, iraratay, produkto da, o dino, natangok, iraratan so, produkto da, di ba? Baka walay fiskil, yawn sabi. Araya, so problema. Sa problema na dumaralos, nagitiman nalon, layos, dulap. Problema, wala ray swarm infestation, wanto ka malang klase ratan niya nayari mandural sa ratay tatanong da o adakdakal nasasabira na bagyo, kalamidad, napalasapas siya amin iraratay tanong datan. Kanya nung mga saliw tayo pising, apektado timat, tamamable, so panangilako da. Natan, araraya, so sektor ya dapat itdan na importansya na gobyerno. Kaya binigyang diin ni Senator Francis Chis Escudero na dapat
palawakin at iprioridad ang pagbibigay ng direktang tulong, pinansyal at ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na naiirapan aliwalabat sa saya unya yaga makapanlaot tabagyo o dino nadudulap ireta tanuman mo papagayan mo say sakay ya balbalag a problema natan ayay atagay ya presyo na petrolyo, gasolina or gastuson ada sararatan niya produksyon. Iba? Kailangan damot Noon ka tao, mamabli sukrodo ya usaron mo para sa atay fishing boat. Ang sakit ni udsatan at nasabat kani nasararamay pirata dayat nabuas hay patuloy tayo sing batuntan ire problema nasaray lokal na maliliit na mamalakaya o mangingisda ng Pangasinan. Dakil lalamot so asabat tayo na ibabagadan oy iya problema na buwas tayutan idan na malaknaban na detalye. So dakdakil so problema na saray dumaralos tan saray sumisigay. Kanyan sa ikwanan Senador Chis Escudero iprioridad dan iraraya na direktan tulong pinansyal tan ayuda sa fertilizer. Fertilizer. Mamabliraratan. Yaga usaran. Krudo mo ada saray kabyangan. Usaran na saray. Fertilizer usaran na saray dumaralos. Krudo mo siya usaran na saray sumisigay. Aside at sararate kalaban at dayat. Dakil iraratan ya klasin problema. Anto panawagan na Senador Escudero tantulong ya dapat iter cash relief tan subsidy. Hararaya ya dumaralos tan sumisigay dapat met kuno ya minabang at sararatay fuel subsidy tan cash relief program na gobyerno ya singa untan mat ya itor ya tulong at saray jeepney tan tricycle drivers joda tan saray kabyangan natuda. Early in the morning. Pangleksab na saray sa saliwan gastuson. Kailangan iraratay suporta at saratay abono pataba tan kooperatiba tapyan unlumaw sasak batunda ya irap iraray sektor na agrikultura dumaralos tan saray sumisigay. Unong ada kenan Escudero importante ya itagay so dignidad tan kakaalmo na saray dumaralos tan sumisigay tapyano na tangguyor irarayay kabataan ya luubon daya suunyarang klasin industriya. Early in the morning. Dakdakil la kasi mangilala ko na saratay daralusanda. Jadluyag na Pangasinan, Jadport District Labat na Pangasinan, walay sakay, opisyal na baloy, yasay gagaw untutan, at pautang untura, bali-bali, kintumat, pitutulong to. Pero wala mga ulterior motive tutan. Pautang to, irarayay dumaralos. Idantura, nasarara, isaliwda na abuno, di pataba, di anto kamaladtan. Utang. Sige, open so utang at sikara. Pero, wala manayay gagantan tutan. No halos agla makabayar, iraratan niya dumaralos, sa balag mo sutubun to, sararatan niya pautang to. Saliwan tula, iraramay dadalusanda. Saliwan tula, iraramay dalinda. Mayor tan, natatay gagimira. Saliwan tula namin. Maglara makabayar.
bulsoan tulara. Gawa tula, may dalin. Aga pinagawaan, nasaraman niya dumaralos, yaangi ya kautang at kinin mayor, yaangi prenda, imputika, so titulo dararatan, natutubuan na balag, anggad, sa inagawa at ati gagimira at singa, kumbaga, dyan bangko, di ba? Napurclose. Sika to, bulsoan to kala, dalin tula. Laan to ka, ad minus presyo, sila bibilang salewon to sika na 600. Balag late 600 actually. Salewon to sika na 300 to 400 per square meter. Isang tumutlam lamang ila kuraratan. Ada kantidad ja 2,000, 2,500, hanggang 3,000 per square meter. Ano bun balag si Mayor? Early in the morning. Untan. Kanyan araraya so dumaralos, pinagawaan da, kapit tuko. Mananap ira na pulaing, no panon. Siyempre, mampapaaral mo't ira na anak da. Pambilay da mo't na pamilya da. Nasasabira na piste. At saratay tatanuman da. Napipirdira, nalulugira. Early in the morning. Anggad, ilakumlan amin. Iputikamlan amin, iraratan. So proper team. Aray daralusan. Kanya nanunang ng tayo natan. Amin halos siya araratay mamaawang ira. Ya agricultural lot or land for that matter. At gagawin dalaran subdivision. Gagawin dalaran pangipapaalagayan na saray pabrika, industriya o anto kamalang klase. Saray ay solar kinira. Projects, ipapaalagay dalara ditan. Kanya naman minsan wala shortage nasay bulas. Diba? Wala shortage sa tatay gagimira. Early in the Kanyan, morning. makanakana so smuggling. Unloob so smuggling. Si pa'y mambubumban na sa smuggling. Kaiba damot lamang kwanda, malakas at malakanyang. Early in the morning. Problema na sararaya so nakakatungtong tayon manaalaga na saratay poultry. Akin at manangkat tini na sararamay imported ira ya karni malapod biyok tao ta sobra-sobra mo't sa production na hogs or baboy jaad pansa tayon Pilipinas. Early in the morning. Patinda so negosyo, di ba? Siya pa'y makalmo, si Kara. Smuggling, tate gagimira. Early in the morning. So, natan, arayay balon henerasyon, ayaw ko na, agtulagabay, imay, mandalos, agtulagabay so agrikultura, agtugabay sa salito at unlub-lub ni at pitek. No akaral mo't lararata na tatay gagimira, pulya ng dala. Diba? Pulya ng dala, sikatutan. So, gabaya puntoon ng Senador Chis Escudero, ya nakaukulan itaas ang dignidad at kita sa pagsasaka at pangingisda para mahikayat ang mga kabataan na pasukin ang mga industriyang ito. Kailangan tapi ano, da ibatikan. Nakaral kala, nga pula. Diyan anos kalamor ng tatay, nanay. Imprinda da, imputi ka dati dalin mo. Akumpis ka irarabay dalin mo, apurklos irarabay dalin mo. Nga pula, minanam ni, sari kanununuan mutan. Early in the morning. So kailangan susubsidi na gobyerno at sararaya su sumisigay, tan saraya su tumaralos. Tasikatimot natan, ya stakeholder su apektado at satan. Early in the morning. Walang tilay nakakaran siyamiran na minutos antes yaman alas 8 na kabwasan na good morning at kinan amigo Jojo Erpe
at ang saray kabyangan na millionaires ditan at Coffee and Friends. Si Cesar Patani, good morning mat at sika. Si Rene Cruz ditan at Orbistondo, Pangasinan. Si Lawrence Palma ditan at Kayanga City, Sampabian. Si kwanto Kaskasan mat, kwanto si Boy Rilis. Boy Rilis Ispaski Demonyos, the son of the morning, tadulap lamat at loob na abong to kwan. Si Kasum tay Alipungam, baka naluuban na say virus, ha? Joey Mendoza Daroy, si Nelo Javier, Delphin Calma, si Nestor Maramba, tan si Michelle Tanggol, tan family Maramba ditan ada Maramba Kantin. Oy, kumusta kila ditan? Abayag tila nagakapan tutuyaw, abayag ala naga angan ditan ada kantina yo, diba? Apa arawiak la kasi si kayo, pero masamit imay kendatan may balat ng manok, sitsaron manok, agay lay abig. Si TC Aki, tapi agapubot si Ibagam. Napoleon nating lahat, si Maxi Soles, Boboy Kokya, Boss Palang Di Guzman, Tansi Kagawad, Erickson Di Guzman, ditan ad Barangay Salapingaw, Anos Labat Association, Ima Alipio Ariel Tamayo. Kumusta kipapasan nyo tan Ariel at Barangay Bakayaw, Kaulatan at Sitio Patalan. Servando Palma, Nelly Norsagaray, JJ Gamboa, Benedict Teoro Dumayas, si Yong Regidor na Intramuros City of Dagupan, former Barangay Captain Danny Caras, Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramil Soriano, Engineer Rodolfo Dion, Dan Carlito Dion, JM Balesteros, Len Coronel, Mike Labsan, tan si Albert Tandingan na Barangay Kabarwan, si Jackson Lapos, sinambalik bayang ka mo, watang kasirinod Arellano, si Melen Alvaro, tan si Intoy Wapson na Sampabian, Len Coronel, Manong Ben Hobillanos, Master Sarlo Gonzales, Maestro Dr. Carpintero Carlito Bandong, si Merchant Llamas, kabakmutan, ate tutuputan mong politikong vlogger. Okay, mo nababantayan si Ren. Iramay, i-vlog to. Merchant. Noel Mejia. Si Aherico Bersales. May presidente, presidente na mangingisda, maliit na mangingisda ng Pangasinan o mamamalakaya ng Pangasinan. John Ray Bautista, Kapitan Reby Villegas, ditan ad anunang Sampabian, si John Tandok na Regional Examiner, Gilbert Barabas sa Kaikop, Madam Lani Bautista Paragas and former Administrator Benvencio Balyo, si Remedios Mendoza, Brian Talplacido,
Dr. Vicente Bernardo Tansiparing Noel Lumboy, Vice Mayor Edgar Maminta, si Edward Acacio, ang bituing walang ningning. O bituing walang nengneng. Kalaranan nyo la sa programa, likna ay balay ng Kuya RJ Jimenez. O, kumusta kilatan at sitio Arsadon compound ditan at Mayumbo, wala rin ipo-forward na dyan, problema na lamang ditan, at Arsadon na compound ditan, at barangay Mayumbo. Nabuas, tilaratan na singbatan at saya na programa tayo. Kumusta ang team at nabuas? Imay, kumusta lang ikipapasin to kasitan? Una andar kasi tayo tatawagan tayo na Bangos Processing Plant diyan siyudad tayon Dagupan. Kani wala lamat sa pinasinayaan ng Presidente Marcos sa ginawan seaport ditan, storage ditan at Baloy Naswal ya sikatutan su issue tayo na buwas. Kantabay ko at technical side si Jael Franz Kayabyab, engineer Matini Idol. Tilak milalang ula subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablend dumaringal na sayang programa early in the morning. Si Ate Cha nga pala dyan sa Sampabian. Salamat at pantitiwala yo sa amigo yo, your one and only in the morning. Mangibabagay, Diyos tagina po. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah. Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader para sa Pogo.